Shalom, selamat pagi Bapak nyalongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Paima, ijalohi tari gapan si kano pari bata bani panorang subut merion. Pasada hita kurta martong kumahita. Ham Tuhan na bata bapa namin na marhabang sendo atas. Inaguri atas peham Tuhan dohor doham itong-atungan namin. Manisihan namin, manukuli hapor sayon namin. Jadah memberi perguguh kuban namin. Asetar horjaon hanami nama deyar na rosukon ni hurmu. Alanya iba ni pandorang suguton panginduan apelek-elek nami hubamu. Torang iham tong-tong ura papikiran na marhite hatam. Asi ibagas asi tongan ni hatamu in matongon bapa. Idalayan nami guluh nami sa ganjang ngayon. Bagas goran ak muto Diyos Kristo nami jalam rapakon tongkonan niyo. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijapen na siyam marianan bani panorang sugot narion. Nabu isisihan nami mahiteo ni channel itu pon. Tigapan sigano pari bata sadarion. Rabu tanggal 12 April tahun 2020. Ayman tersurat bani buku Daniel pintu 4 ayat 27. Nama kata hon sonon. Halaniai ahu Nebukadnesar. Mamuji anjaha pasangapkon anjaha patimbulkon raja na inaguri atas ay sitongdo sagala pambahenani anjaha pitordo sagala dalani anjaha margogo do iya paturukon sigijang uhur. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu haganup hita halak Kristen mamboto janah mananda isedo Raja Nebukadnesar. Aima Raja Babel na ipuhoi nebata paruhurani marhitehon ni nipi. Jadi marsahap do nebata hubani marhitehon ni nipi. Halani ay marusaha do iya laho mangarusi nipi ini ase ipindahi do datu atape halak-halak na pentar na boy manorhai ni pini tapi sada bilang adong na mga Rusi kecuali Daniel ase hata ni bata nagabirigapan si gano pari bata na tersurat bari Daniel 4 ayat 27 onma hasaksian ni Raja Nebukadnesar, raja nalang mananda na ibata, raja nalang porsaya hubani na ibata, tapi dekosi ipasuang na ibata use parguluhan ni, dekosi ibabayo na ibata use na adong ibagas harajaw ni. On managabi pangakuan ni bahasa sirsirdo iya mamuji pakon pasangapkon anjaha patimbulkon nebata raja na inaguriatas ay pangakuan on siol patalarkon yakui Raja Nebukadnesar do bahasa nebatado raja di atas segala raja. Artini ay porini pe iya salak raja na bagal, raja na bolon, raja na markuasa, na duma matalukon uy bangsa. Tapi abagalon ni kuasa ni nebata selaku raja na marianan inaguriatas, dau upi bagalan marimbang kuasa na adong bani. Alani ay sirsirdo iya memuji anjaha pasangapkon rosi patimbulhon naibata. Masih sonai halani ibagas parguluhan ni porini petongon seng itandai naibata. Sadokah lang iarusini hata ni naibata na ipadas kubani marhitehon ni nipi. Sadoka ay makumani mangaro parguluhan ni marsik iya jana
maningon dopak konon ni do hasedaon halani langsir-sir ia manangikon rossi makorjahon hata ni nebata. Totu on mahomana gabe pengalaman na maharga. Sahalak raja na lang mananda nebata PHP. Anggorado iya manangar rossi maparuhurhon apa mandalankon hata ni nebata. Nebata sendiri do napabayuhon perguluhan ni. Halani ay maningon do humani hita lobih use marimbang Raja Nebukadnezar. Kita sebagai halak na porsaya maningon do tetap pujion ta nebata. Maningon tetap do marsangap nebata. Maningon tetap do timbul goran ni nebata ibagas guluta. Halani mangahap kita nadum matongon itobus kita bani hayu parsilang marhitihon ni naduma ipamonang kita mataluhon hamatian marhitihon ni parpuhoon ni Tuhan Yesus. Ase napaduahon bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Alasan ni Raja Nebukadnezar mamuji pasangapon anjaha patimbuluhon nebata salaku raja namarhotak inaguriatas. Alani sitong do sagala pambahenan ni nebata anjaha piktor do sagala dalani. Artini ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Langadong nasalah ibagas sa putusan ni nebata. Sedo songon jolma nebata. Anggo jolma rado ia makorjahon sada haputusan pitah mangihutkon haputusan ni sandiri atape pangarusion ni sandiri nasa sitong ni haputusan ni sandiri rado salah jana rado humani makorhon nalang madear lang pitah bari dirini tapi diut do humani age ubani halak nalegan. Alani ay sifat ni nebata sitong jana pitor on mahoma namambahin Raja Nebukadnezar mamuji nebata. Pitor artini ay adil do nebata. Langadong nalang topat na ibahin nebata ibagas parguluhanta. Halani ay lang perlu sanksi kita. Pasal pambahenan ni nebata ay sitong do sagala pambahenan ni. Jana pitor do sagala dalan ni Jehovah. Jana na parpudi sahali. Napatuluhon, ipuji, ipasangap anja, ipatimbul Raja Nebukadnezar. Nebata salaku raja na marhotak inaguriatas. Halani marguguh do iya paturuhkon sigijang uhur. Totu hataon bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sedo itujuhon kubani halak nalikan. Tetapi onma na ihapor sayai Raja Nebukadnezar. Ibagas sanggah nagijang ia maruhur nebatado na paturkonsi. Alani ay gabi si paingat mahumani on. Ubani raja-raja nalegan. Ubani haganup jolma. Bahasa marguguh do nebata. Laho paturukon halak sikijang uhur. Halani ay maningon do hapeni paturuhon uhur ilobe-lobe ni nebata. Sonaha bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Doma ipaturuh kita uhur ta ilobe-lobe ni nebata. Halani ay maningon do ibagas haganupan sikap ta, ibagas haganupan pangabakta. Tetap matene ipaturuh kita uhurta ilobe-lobe ni nebata. Sonay age mandopakon hasomanta jolma. Halani ipaturuh nebatado halak na kijang uhur. Tapi ipagijang nebatado halak na turuh maruhur. Ase tetap mahita ibagas turuh ni uhur. Laho mandalani guluta si ganopari turuh ibagas turuh ni uhur
mandupakon hasomanta jolma jana totap ibagas turuh ni uhur laho manjalo haputusan apa titah ni nebata nagabe haguluhanta sigano pari. Amen. Martonggo makita. Ajari ham hanami tongtong Tuhan. Asilambin manandai habayakon ni pambahinanmu. Ay sitong do haganup pambahinanmu. Jana pitor do sagala dalanmu. Jana hamdo tong homa bapa. Namarguguh paturuhkon sigijang uhur. Halani ay. Ipaturuhkan nami ma uhur nami tetap ilobe-lobemu. Ase tarbahen hanami. Laho mamuji pasangapkon anjaha. Patimbulkon koranmu nama pasingin. Marhitihon ni parsahap. Marhitihon ni horja. Marhitihon ni pikiran. Sonay age. Marhitihon ni guguh. Apa surah-surah nami pe. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jalam rampakon tonggo namion. Amen. Ora sobat taganupan. Shalom.